سێ ڕۆژ ji berdewamiya boykota nûjdar û perîstarên nexweşxana Gulan derbas bûn û niha demjimêr 12 nîvroye hin ji nexweşan çavereyî çareseriyê ne li ber deriyê nexweşxanê. والله داخوازی ما وایە کە بەریدان یعنی وچ بلێ ئیستە ئەو ڕۆبیان جنێ وچ بلێ چەند عملیات چەند لە بۆ عملیات داتبین هەموو گەڕانەوە ئەس ئیستە هیوادارم یعنی بەری بدەن و وچ خۆلی بێتەوە داوامەکە ببتەوە. Heya demjimêr êk ev hol û cihên rûniştina nûjdar û perîstaran et çol bûn û dergehên wan girtî bûn. Piştî kombûneka sê demjimêriyê diger rêveberê giştiyê saxlemiya Duhokê û deverdarê Akrê Dumahî bi wê baykotê hat anîn. بله افروکه بو جارادوی هم گل همی کارمند ساخلمیا آکری رو نشتیم حاضر بینا رهبری گشتی ساخلمیا دهوکی و استافکت گل دا بو کوی پیوندی داره آریشه و خدمت داخازت پرستیارا و دکتورا و همی کارمند ساخلمی خوشبختانه افروکن نتایج زورت ایجابی بون همی او بایکوتاهات یکرم بری دو روزا افروکه کوتاهی به هاتو گلک کیماسیت سیستمی دا هنه و گلک خلل هنه پیدا بونش کیمشیانی راست بجن مرجع هندك آمیره هبن بردست دابشن همی خدمت وکی پیتویش جب کن پرستار و دکتر بشوی که گشتیل سرانسری پارزگاه دهوکت کیمن. Ew perîstarên baykot kirît bêjin eger daxwaziyên wan nehin anîn wê helwestên din hebin. پێ نەخۆشم خەڵکی خۆ بینین ڕاستی مە زۆر پێ نەخۆشە مە زێدە لە زیل vê hindê kir کە دکتور نەزار بێتێرە مدیر عام کە ئەم دانستاندنا گەروی بکەین گەهینە ئەنجامێکی و دا vê boykotê bişkînin gelek söz û wehet dane me û gotî dê cêbecêkeyin و اگر جێبەجێ jî nebît ekîdî me hilwîstekî dê hebît. Êkişwan gaziya me ev bû ku mudîr am bête vêrê me gelek niqat gel hebûn êkişwan ew bû gelek yani ev xesta Gulan e xesteka mezin e yani li qeza Akrê yani berdereş pê ve roviyê pê ve gelek cih ser Akrê vene. Ji ber baykota nûjdar û perîstaran karmendên din vê nesaxa bilestînin nexweşxanê. Hinek ji nexweşên dî ji ber giraniya nesaxiya xwe li hûş xwe diçin. Lê li dawiya her tiştî baykot hat şikandin û ew vegeriyana ser cihên xwe. Guhdar Zêbarî, NRT li qezaya Akrê.